byanze bikunze uburezi, imyigire n'imyigishirize bifite aho bibarizwa ndetse n'ubibazwa ni Minisiteri y'Uburezi Minedike. Gusa menya kuyobora iyi minisiteri ubwabyo nabyo bigoye kuko imaze kuyoborwa n'abasaga 17 mu myaka 31 imaze ibayeho. Aba nabo bagiye basimburana mu gihe gito gishoboka. Niyo minisiteri yaciye agahigo mu Rwanda ko kuyoborwa n'abaminisitiri benshi bashoboka mu gihe gito, aho buri wese yagiye azana udukoryo twe twihariye rimwe na rimwe dutangaje. Nyumvira nawe, niba wibuka neza cyangwa utabizi, hari umuminisitiri waciye diplome z'abantu avuga ko zitujuje ibisabwa. Hari uwaje afunga kantine mu bigo by'amashuri. Hari uwakuyeho gusibiza abanyeshuri. Undi we yaje ategeka ko uwasimbutse tronko mutarayikoze asubira inyuma gusibira nubwo yaba ageze muri kaminuza. Hari uwaje acoca cyangwa amenagura telefone abanyeshuri bari bazanye ku ishuri. N'utundi dukoryo twagiye dukorwa n'aba banyakubahwa bagamije gushaka ireme ry'uburezi, ariko byaranze. Na n'ubu bikomeje kugorana. Gusimbuzwa byo birakomeje. Nge ndisha dinshuti. Iyo ni Urubibi TV. Reka twinjire muri minisiteri tubivugeho. Twikubitiro turahasanga uwayoboye minisiteri y'uburezi bwa mbere nyuma ya jenoside ni Dr Nsengimana Joseph, wayiyoboye nyine nyuma ya jenoside. Iyi minisiteri yayiyoboye kuva 1994 kugeza 1995, bivuze ko yayiyoboye umwaka umwe gusa cyangwa se amezi. Jean Pierre Celestin Rwigema yahise amusimbura kuri iyi ntebe. Ayobora iyi minisiteri kuva 1995 n'ubundi nawe ayiyobora umwaka umwe gusa nawe nyine n'amezi. Ngirabanzi Laurent yahise aza nawe kuyobora iyi minisiteri ku nshuro ya gatatu kuva 1996. Bisa naho iyi minisiteri yayobowe n'abantu babiri mu mwaka umwe urebye igihe yayiherewe nyine uyu mugabo. Dr Joseph Karemera ku nshuro ya kane nawe yaraje. Uyu we yazanye agakoryo kadasanzwe aho yaciye diplome z'abantu avuga ko benshi bazibonye mu buryo butemewe n'amategeko basubira gukorera izindi. Uyu ntazibagirwa mu mitwe y'abantu, ntibazamwibagirwa. Yayoboye iyi minisiteri kuva 1996 kugeza 1999. Yiyoboye imyaka 3. Nyuma y'uyu mugabo Karemera ku nshuro ya gatanu haje uwo bita Emmanuel Mudidi, benshi batazibagirwa mu mateka y'uburezi, benshi bashima kubera ibyo yazanye politiki ivuga ko nta munyeshuri w'umuswa ubaho. Yakuyeho gusibiza n'abirukanwe bagaruka kwiga. Nagakoryo ke kihariye. Yewe iyi minisiteri kuva 1999 kugeza 2001 yiyoboye imyaka 2 gusa yonyine. Nyuma ya Mudidi haje uwitwa Professeur Rome Murenzi, yayoboye iyi minisiteri kuva 2001 kugeza 2006. Uyu mugabo kugeza ubu mu Rwanda niwe wayoboye iyi minisiteri igihe kirekire gishoboka, aho yayoboye imyaka 5 nta numwe akagahigura akageraho muri aba 17 ndi kukubwira. Nyuma ya Rome Murenzi haje Dr Uwamariya Jeanne d'Arc. Uyu yayoboye iyi minisiteri kuva 2006 kugeza 2008, yayoboye imyaka 2 yonyine. Nyuma ya Jeanne d'Arc hakurikiyeho Dr Gahakwa Dafroze wayoboye iyi minisiteri nawe kuva 2008 kugeza 2009, umwaka umwe gusa ni amezi birumvikana. Dr Murigande Charles yaragejwe iyi minisiteri nawe imyaka 2 gusa kuva 2009 kugeza 2011. Uyu mugabo nawe byaranze aharira abandi. Yahariye uwo bita Pierre Damien Habumuremyi. Uyu yaraje nawe ayobora iyi minisiteri amezi make cyane guhera 2011. Uyu mwaka niwe yayoboye iyi minisiteri yonyine. Byakomeje kugorana, aragenda haguruka kuri iyi ntebe, maze haza ku nshuro ya yindi haza uwo bita Dr Vincent Biruta ku nshuro ya 11. Uyu yazanye udukoryo twe nawe. Yategetse ko umuntu wese utarakoze ikizamini cya tronkome niyo yabageze muri kaminuza agomba gusubira inyuma akajya kugikora. Benshi ntibazamwibagirwa. Yayoboye iyi minisiteri kuva 2011 kugeza 2014 ni imyaka 3. Nyuma y'uyu mugabo haje Professor Rwakabamba Silas, yayoboye iyi minisiteri kuva 2014 kugeza 2015, umwaka umwe gusa. Guhaguruka kuri iyi ntebe byarakomeje. Papias Marimba Musafiri ku nshuro ya 13 niwe waragejwe iyi minisiteri, ayiyobora kuva 2015 kugeza 2017 nayo n'imyaka 2 gusa. Uyu nawe byarananiranye. Haje mugenzi we nawe ngagerageze. Haje uwo bita Eugene Mutimura, nawe yaraje akangara cyane abarimu n'abarezi mu ruhame. Uyu nawe ntazibagirwa, ntibazamwibagirwa. Yayoboye iyi minisiteri kuva 2017 kugeza 2020 ni imyaka 3. Uyu nawe byaranze biramunanira. Haza undi wa Maria Valentine ku nshuro ya 15 wahawe iyi minisiteri kuva 2020 kugeza 2023.
hari mu gihe cya covid turabyibuka. Uyu nawe ntibyagenze neza, yagombaga guha abandi kuri uyu mugati, aho yasimbuwe ku nshuro ya 16 n'uwo bita Twagirayezu Gaspard. Uyu yayoboye iyi minisiteri 2023 kugeza 2024, amezi make rwose nawe yahise avaho. Haza ku nshuro ya 7 Nsengimana Joseph wayoboye iyi minisiteri kuva 2024 kugeza uyu munsi wa none tuvugana.